right, this category is very close to my heart, and I know that you people know why. So, the winner for the producer of the year is Eleee'H and Mugisha Fred Robinson from Rwanda. Thank you so much. I want to dedicate this award to my audience, my fans. I want to dedicate this to my family. Going to be. I love you. Somebody say Eleee'h. Somebody say Eleee'h. I thank God. I thank everyone. I thank my country, Rwanda. God bless you so much. I'm so happy. God bless you so much. I'm so happy. Indirimbo ya Eleee'H, indirimbo yiswe Tombe akaba yamufashije mu ijoro ryakeye kuba yakwegukana igihembo muri Afrima Award, igihembo cy'umuproducer mwiza w'umwaka wa 2025. Ibihembo bikaba byatangiwe mu mujyi wa Lagos, aho ni muri Nigeria, mu ijoro ryo ku itariki ya 11 Mutarama 2026 mu birori byari bibereye ijisho, bibereye ku nshuro ya 9 muri Afrika. No kuvuga ngo byari baye ku nshuro ya 9 muri Afrika, bikaba byitwa All Africa Music Award, Afrima Award. Eleee'H akaba yatsindiye iki gihembo rero abikesheje indirimbo ye yise Tombe, yahigitse abatunganya imiziki bakomeye barimo Tempo wakoze indirimbo With You ya Davido na Omaley, Hazel wakoze indirimbo yitwa Diplomatico ya All Grand, Total Progress wakoze indirimbo yitwa Laho ya Shalpopi, Da Vinci wakoze indirimbo yitwa Super Harmony ya Lilian, ndetse na Josie Ward wakoze indirimbo yitwa Bensera ahuriyemo n'ibindi byamamare bitandukanye muri Afrika. Uyu muhanzi n'umutunganya w'imiziki akaba akora nyine indirimbo, yitabiriye ibi birori ku butumire bwa Afrima byamusabye no gususurutsa abitabiriye ibi birori. Yanataramiye kandi mu birori byo guha ikaze abashyitsi bitabiriye ibi bihembo. Uretse igihembo yegukanye, Eleee'H yanahatanye mu byiciro by'umuhanzi mwiza w'umugabo muri Afrika y'Iburasirazuba, aho yarari kumwe n'undi muhanzi wa hano mu Rwanda wiyita Munyakazi aka 001 Boros Melody. Bakaba bari mu cyiciro kimwe rero bahatanye igihembo cy'umuhanzi mwiza wo muri aka karere kacu ka East Africa. Muri iki cyiciro rero Eleee'H yari yaserukanye indirimbo yitwa Tombe nanone, mu gihe Bruce Melody we yarahatanye binyuze mu ndirimbo ye yise Beauty on Fire yakoranye na Joboy. Uyu Joboy rero akaba ari wo muri iki gihugu cya Nigeria, iri kuri album ye. Eleee'H kandi yari no mu bahataniye igihembo cy'umwanditsi mwiza w'indirimbo Songwriter of Year, aho nabwo yaserukanye indirimbo ye yise Tombe, agaragaza uruhare rwayo rukomeye mu ntsinzi ye muri Afrima Award. Ku rundi ruhande, abahanzi bo muri Nigeria bagaragaje imbaraga nyinshi muri ibi bihembo, by'umwihariko Rema wanditse amateka yo kuba ari we muhanzi wegukanye ibihembo byinshi, aho yegukanye ibihembo 3 bikomeye ari byo Artist of Year, Best Male Artist in West Africa, akaba ari umuhanzi mwiza muri West Africa, akaba yanegukanye igihembo cyiza cya Artist of R&B and Soul, bituma izina rye rirushaho gukomera cyane ku rwego rwa Afrika n'isi yose muri rusange. Burna Boy we yegukanye igihembo cya Album of Year, album nziza y'umwaka wa 2025, abikesheje album ye yise No Sign of Weakness, mu gihe Yemi Alade yatwaye igihembo cya Best Soundtrack in a Movie Series of Documentary abikesheje indirimbo ye yise You Are. Ni ukuvuga ngo muri Nigeria
hari abahanzi bakora soundtrack bakoresha mu ndirimbo. Niba wararebye filime yitwa Black Panther yakoreshejwemo soundtrack ya Rihanna icyo gihe yari indirimbo yari yakoze Rihanna. Iyo soundtrack ye rero yakoreshejwe muri iriya filime. Nibyo uyu muhanzi rero witwa Yemi Alade yakoze, akora soundtrack yise You Are, bayikoresha muri movie no muri documentary. Hakaza undi muhanzi witwa Charlie Poppy yatsindiye igihembo cy'indirimbo y'umwaka Song of the Year abikesheje indirimbo yitwa Laho, ndetse anegukana n'igihembo cya Best Africa Collaboration afatanyije na Burna Boy. Fino yatwaye igihembo cya Best Africa Artist of African Hip Hop, mu gihe Chela yatowe nka Africa Fans Favorite. Umuhanzi King Madi yegukanye igihembo cya Most Promised Artist of Year, atsinze abandi bahanzi bari bahatanye barimo Joshua Baraka wo muri Uganda, Masamba Amadou wo muri Amadou Lale, akazo bita Ndukuru Reima, akazo bita Kurmi na Fola. Intsinzi ya Element rero ikaba ari amateka yanditsewe na Rema muri Afrima 2026, byagaragaje urwego rw'umuziki wa Afurika ugezeho, ndetse n'impano nyine umugabane ufite muri rusange, n'uburyo impano zituruka mu bihugu bitandukanye zikomeje guhatana ku rwego mpuzamahanga. Urutonde rero rw'abahanzi begukanye ibihembo muri Afrima 2026: Best Male Artist wo muri Central Africa akaba ari umunyakongo witwa Singula akaba yegukanye igihembo cy'umuhanzi mwiza muri Central Africa. Hakaza igihembo cy'umuhanzi mwiza witwa Best Female Artist in Central Africa, igihembo cy'umugore cyangwa umukobwa, akaba nawe ari umuhanzi wo muri DRC, akaba yitwa Sandri Leseori. Hakaza umuhanzi mwiza wo muri East Africa, akaba ari Jokes wo muri Tanzania, akaba yarahatanye n'uwitwa Diamond Platnumz, Element Ele, Joshua Baraka wo muri Uganda, Mbosso wo muri Tanzania, Bruce Melody wo mu Rwanda na Satibi Satura wo mu Burundi. Abo nibo bari bahatanye muri icyo gihembo. As a Best Female Artist muri East Africa kikaba cyegukanywe n'umuhanzi witwa Denise wo muri Madagascar, akaba yarahanganye rero n'uwitwa Abigail Chams wo muri Tanzania, Bridge wo muri Kenya, akaza Randy Jace wo muri Tanzania, Maheleti Wendumu wo muri Ethiopia, Salemo wo muri Ethiopia, Weha wo muri Ethiopia, Winnie Ngwazi wo muri Uganda, ndetse na Zuchu wo muri Tanzania. Best Male Artist in North Africa akaba ari umuhanzi mwiza wo muri Afurika y'Amajyaruguru, kikaba cyegukanywe n'umuhanzi witwa Hamza Namir, akaba ari wacyegukanye yarahanganye n'andi bahanzi benshi witwa LA wo muri Tunisia, Adivaza wo muri Mauritania. Hakaza Best Female Artist wo muri North Africa, kikaba cyegukanywe n'umuhanzi witwa Shene wo muri Egypt, akaba yarahanganye n'abandi bahanzi benshi bazwi harimo uwitwa Zene Donia, Mary Aborof n'uwitwa Manara wo muri Maroc. Best Male Artist wo muri South Africa, icyo gihembo rero kikaba cyatwaye na Yom Pops wo muri Zambia, akaba yarahatanye n'abandi bahanzi bazwi witwa Anderson Mario wo muri Mozambique, Teddy Makadi wo muri Malawi n'abandi benshi. Best Female Artist wo muri South Africa akaba uwacyegukanye akaba ari Nontokozo wo muri South Africa, akaba yarahanganye n'abandi benshi cyane harimo n'umuhanzi ukomeye cyane
Aerostar witwa Tyler wo muri South Africa. Best Male Artist in West Africa, hari umuhanzi mwiza wo muri West Africa, akaba icyo gihembo cyegukanywe na Rema, akaba yarahanganye n'abarimo Asak wo mu gihugu nyine cya Nigeria, Burna Boy ndetse na Davido n'abandi barimo Wizkid. Akaza Best Female Artist muri West Africa, iki gihembo kikaba cyegukanywe n'undi witwa Wendy Shy wo muri Ghana, akaba yarahanganye na Tiwa Savage, Mariam Belagra na Aerostar. Hakaza umuhanzi mwiza Continental Category Best Male Artist in Africa Inspiration, umuhanzi mwiza ku mugabane wa Afurika utanga n'icyizere, akaba ari wo muri Cote d'Ivoire, akaba yitwa Melo, akaba ari wagitsindiye, akaba yarahanganye n'abandi benshi cyane barimo Christian Mukuna wo muri DRC, wo mita Josie wo muri Cameroon n'abandi benshi. Best Female Artist in Africa Inspiration Music, tanga icyizere muri Afrika. Best Female Artist in Africa, uyu nguyu akaba ari umukobwa mwiza muri Afrika kandi utanga icyizere mu muziki, akaba uwatsinze ari we bita Morija wo muri Cote d'Ivoire, akaba yarahanganye n'abandi benshi harimo Vestina and Dorcas bo mu Rwanda, Adafi wo muri Nigeria, Choizi wo muri Joyce Basoro wo muri DRC na Mata Maipaja wo muri Tanzania. Best Africa Artist Duo of Group in Africa Jazz, akaba ari uwagitsindiye rero, akaba ari ubita Handiku wo muri Ethiopia, akaba yarahanganye n'abandi benshi cyane barimo Mohamed wo muri Ghana, Adiana Yang wo muri Mohamed wo muri Ghana, akaza ubita Rorisang Seish wo muri South Africa. Best Artist of Group African Contemporary, akaba ari wagitsinda, akaba ari Axel Mary wo muri Benin, akaba yarahanganye n'abandi barimo Bien wo muri Kenya na Mbosso wo muri Tanzania. Best Soundtrack in a Movie Series, uwakoze soundtrack iyo muri filime no muri documentary, of course nabo mubabwiye kare, bamwita Yemi Alade, akaba ari Nigeria. Akazo bita Songwriter of Year, uwakoze indirimbo nziza y'umwaka, bamwita Bakao Dioum, akaba ari wo muri Senegal. Africa Fans Favorite, umufana mwiza akaba ari Chela wo muri Nigeria. Best African DJ, DJ mwiza muri Afrika, akamwita DJ Mora Green wo muri Nigeria. Producer w'umwaka of course is our boys, bamwita Element L from Rwanda, akaba ari producer w'umwaka 2025, ubune producer wa mbere muri Afrika mu gihe ibihembo byo muri 2026 bitaratangwa. Album of Year, album nziza y'umwaka ni album ya Burna Boy, album ya Burna Boy yise No Sign of Weakness. Akaza Best Africa Video of Year, indirimbo video nziza y'umwaka, ikaba ari video ya Mbosso yitwa Over. Indirimbo ya Mbosso yitwa Over yarihatanye n'izindi ndirimbo zikomeye cyane izitwa Ololufemo ya Juma Jux na Diamond Platnumz. Hakaza Song of Year, indirimbo nziza y'umwaka. Indirimbo nziza y'umwaka rero ikaba yabaye Laho ya Shalipopi wo muri Nigeria. Hakaza indirimbo Best Africa Dancer, umuhanzi mwiza w'umubyinnyi, akaba ari Ethiopia witwa Wiha. Best Africa Act Red Rang muri dancehall, bamwita, akaba watsindiye icyo gihembo, bamwita
Takana Zion yakoze intuze yitwa On My Eyes, akaba ari umunyagineya. Best Africa Collaboration, wakoze collabo afatanyije n'abandi bahanzi. Iyo ndirimbo ikaba ari Roho ya Burna Boy na Shalpopi, ikaba ariyo yatsindiye icyo gihembo. Most Promised Artist of the Year, umuhanzi utanga icyizere muri Africa, bamwita King Madi Valence wo muri Nigeria. Artist of the Year, umuhanzi mwiza w'umwaka ni Rema wo muri Nigeria. Blackout Artist of the Year, umuhanzi uri kuzamuka neza, bamwita Chiza wo muri South Africa. Best African Realist Rapper, akaba ari umuhanzi wo muri Cote d'Ivoire witwa DDB. Best Africa Artist muri groupe y'abakora hip hop, akaba ari ubita Fino wo muri Nigeria. Best Africa Artist Group, Doro Group in Africa, R&B and Solo, akaba ari Rema wo muri Nigeria. Best Africa Group of Bands, akaba ari Team Paya wo muri Cote d'Ivoire. Rero abo nibo bari bahatanye ibihembo. Abatsinze mwabumvishije. Element rero no kumushimira cyane kuba yaraduhagarariye neza, akaba atuzaniye igihembo gisumba ibindi mu ba producer kuri uyu mugabane wa Afurika. Congratulations kuri Element. Niba utarakanda subscribe kugira ngo dukomeze tubone no mu bindi biganiro bijyanye na entertainment, amakuru yo hirya no hino mu Rwanda, ku isi, muri Afurika muri rusange, kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Ndagushimiye cyane kuba wafashe umwanya tukabana muri iyi minota yose. Thank you very much.